Yes, ka tubifurize ibihe byiza haberumvikana kuri kamera Jean Paul ndi kumwe n'umupapa ngaha aratangira twibwira ariko ataratwibwira hangaha turi kuri stade Umuganda ni igikorwa cyo kureba impano ni igikorwa cyo ku rwego rw'igihugu ubona ko ni igikorwa bashyizemo imbaraga kugira bubake siporo bagendeye ku batoya uyu turi kumwe yazanye abakinnyi aratangira twibwira. Murakoze nitwa Kuradusenge Said abandi umuyobozi wa Nirisarike Football Academy ni academy cyangwa se irerero ry'umupira w'amaguru dukorera ngaha mu karere ka Rubavu akaba ari ikipe y'umupira w'amaguru nyine uko nabibabwiye ya Nirisarike Salomo umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi uba mu Bubiligi. Ahangaha ni igikorwa cyo gutoranya abakinnyi wajuzanya abakinnyi wazanya abakinnyi bari mu zihe kategori. Batubwiye ko nko mwagiye mubibona mu matangazo yagiye ashirwa ku ma website agiye atandukanye batubwiye ko bakeneye moins de 13 ubwo ni 13 kumanura kuri 12 11 na 15 kugera kuri 14 ubwo icyo kigero cya 14 kuri 15 bakeneye abakinyi batanu kuri 11 ugera kuri 13 no bakeneye abakinyi batanu kuko ngo buri equipe buri rerero ryagiye ritanga abakinyi batanu mw'ibyo byiciro bibiri ubwo ngiyewe nazanye ibyiciro bibiri bigizwe n'abakinyi 10 abakinyi bane bakina imbere na gardien n'umunyezamu ubwo bose hamwe n'abakinyi 10. Mu bijyanye rero n'ibyiciro wazanye abo bamaze gufata wagira amahirwe yo kugira umukinnyi wa selection nitegeko ubwo se urumva muri academy ya Nirisarike hapfa kuburamo umukinnyi dufite abana bafite impano nawe ugerageza kugera hanga kureba amarushanwa agenda atandukanye impano turazifite kuba dufite impano rero no kuvuga ngo ntabwo ari igitangaza kuba twabonye waba watambutse muri round ya mbere muri bano b'imyaka 13 mu bakinyi batanu twari twamuritse bane babafashe mu ba 15 naho bafashemo bane umwe niwe batafashe ubwo urabona bagiye kwiherera kwi match ibaye mu ciciro cya kabiri ubwo dutegereje turebere ziraboneka. Iyi match yo yahuzaga bafite imyaka ingahe nayo nuko ni babandi bafashwe b'imyaka 13 mu ma academy yose abeza bafashe tena bongeye babashira ukwabo barongera bakoramo ikipe imwe barongera barajonja barakina ubu rero nabo tena bagiye gufatamo tena abandi batanu muri barabakinyi 10 ubwo muri barayira groupe ndi ya kabiri ubonye barabakinyi b'imyaka 15 nabo ni nabeza muri babandi babanjirije batoranyijwe ubwo nabo bagiye gufatamo abakinyi 10 ubwo turategereje mu kanya batubwire abo bafashe. Umusaruro w'ibi bintu murabizi byagiye bivugwa kubaka siporo uhereye mu bato noneho kuri iyi ncuro ubu murabibona bifite akaye gaciro. Nawe uri kwibona birarenze ni ibintu bishimishije ni morale ku bana bakiri batoya iyo ubona bumva ngo hari academy yaje ya Bayern Munich equipe tuzi ikomeye ku rwego rwo hejuru ukumva ko mugiye guhatana kugira murebe niba mwaba mu bakinyi beza barajya muri iyo academy ubwo ni byiza cyane nitugira amahirwe nubwo hano batagira abo bafata babafashe byaba ari byiza cyane ariko batanabafashe bagafata n'abandi beza mu zindi ntara n'uturere twavuga ko dufite umusaruro no mu gihe kiri imbere ko twaba dugiye kubona academy ikomeye cyane urabona dufite academy ya PSG itwara ibikombe yo igiye muri amarushanwa ya World Cup gitegurwa na Paris Saint-Germain ubwo natwe abana iyi academy abo barabatoranyije bazajya muri Bayern Munich no umusaruro mwiza tuteze kwaba bana kwiterambere ry'abana uko bazajya bagenda bitabira amarushanwa ategurwa na Bayern Munich bitwara neza ubwo ni wa musaruro nyine dutegereje mu kipe y'igihugu ni wibonye ejo bundi Senegal yasanye abakinyi bakiri bato batwereka umupira mwiza rano urugero rwiza rwo kubaka rero uhereye mu bana batoye ubwo natwe rero intambwe yatewe turashimira cyane leta cyane turashimira Ministeri ya Sport ibi baba bakoze yewe na RDB
kwiga gahunda ya Visit Rwanda. ubona ko babirimo. Izi ni inyungu tutangiye kubona twege nk'abantu baba muri development. Ni ibintu byiza cyane, turishimye. Natwe icyo tugomba gukora ni ugushiramo ingufu tukayireba ko twafatanya na Ministeri ya Sport, natwe tugatanga umuhate wacu mu gutoza abana bana. Abantu bahitagamo abakinnyi ko twabonye ari abatoza hanini binaha bagenderaga kuki, nta marangamutima yajemo? Oya, nta marangamutima yajemo. N'abatoza bose bafite experience, bafite licence A, bafite licence B, bafite licence C. N'abatoza bahuguwe, bafite ubushobozi, kandi ni ku rwego rw'igihugu. Ni bagiye ni Kigali barabahugura, bababwira icyo bagenderaho kugira batora baselectione. Urumva kubijyanye n'abatoza bari guselectiona, twebwe nta kibazo kabisa. N'abatoza bafite ubushobozi kabisa. Bivuze ko aba baselection uyu munsi hari indi selection izongera kubera hanga kugira ngo bagire wenda abakinnyi runaka bazakura mu ntara y'Iburengerazuba, uko wabyumvishe? Oya, uko nabyumvishe wanga birarangiye. Ubu abakinnyi barabafashwe yanga mu karere ka Rubavu, yewe ni ku rwego rw'igihugu, ari na za Rutsiro na za hehe hose nabo bari mu bikorwa nk'ibi ngibi. Ubwo abakinnyi barabafashwe bose hamwe, ubwo bose bazahurira i Kigali bakore tena izindi selection za nyuma, ariho bazahitamo abana bose hamwe bafashe. Nuko ngo niba bagufasha nga ntabwo birangiye, ubwo ari etape yindi izakurikira au niveau national bagahangana. Nuko n'abakinnyi beza b'imyaka 15 na 14 mu gihugu, n'abakinnyi beza b'imyaka 13 kumara kuri 12 mu gihugu. Urumva ntabwo birangiriye anga. Aha, irerero rizagira amahirwe ryo gutanga umukinnyi muri academy ya Bayern. Irerero rizungukira he, rizabona iki? Of course umwana wacu niba yaba yagiye twagize amahirwe bakamufata, na amahirwe kwanzire ryacu rigomba kutari rimenyekana ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rwo hanze, kubera ko niba umukinnyi wacu akisanga muri academy ya Bayern Munich, yewe no mu Budage bazamumenya, bazajya bavuga aramutse yitwaye neza, bajya bavuga uriya ni umwana wo muri academy ya Nirisarik. Iyo ni avantage ya mbere. Ikindi ndibaza ntabwo barabitubwira, ariko ubwo umukinnyi baramuka bamufashe, ubwo n'ubundi baza bakatuganiza nk'ubuyobozi, twagira ibyo tuganira, kandi byiza cyane bifasha umwana mu kuzamuka. Umwana iyo yazamutse n'igihugu kiba kizamutse. Aha, urakoze cyane Saidi ku kiganiro tugiranye. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Urakoze cyane. Okay.